Allah Teala "Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ya eyyühellezine amenüttakullaha ve aminu bi rasulihi yu'tikum kifleyni min rahmetihi ve yec'al lekum nuran tamşun bihi ve yaghfir lekum vallahu gafurur rahim." Ey iman keltirgan bandalar, Allah Teala'ga buyursangiz, onun elçisine iman keltiriniz. Allah sizga o'zining rahmatidan ikki ulushini berir. Ham sizga nurni berir. Shu nur bilan siz borarsiz, ham sizning gunohlaringizni yorliqar. Alloh taolo g'afur etuvchi, rahimli. Alloh taolo turida yaxshi o'ylov, Allohning onun yordamına, ituuna, naqshanu imandan bo'luvina dalil bo'lib turadilar. Bunday ishonish oxir so'lishlarga qadar davom ettirga tegish. Shunga ko'ra Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdi: "La yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu zanna billah." Sizni biringiz de o'lmasin, magar Alloh taolo to'g'rida yaxshi fikrdagina o'lsin. Alloh taolo to'g'rida yaxshi o'ylov, Alloh taolo yordam etishi, Alloh taolo yorliqovchi, Alloh taolo bo'lishishi, Alloh taolo rahimli, Alloh taolo zulm qiluvchi tugul deb o'ylab o'luv tegishli. Onun uchun kishi yashaganda da shulay etib o'ylarga, shunday fikr yeritirga tegish. Allah Teala turunda yaxshi o'ylov Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ham boshqa payg'ambarlarning ham izg'ilik bandalarning turmushlarındagi har vaqt bo'la turgan sifat. Musa alayhissalom o'zining qavmi bilan Fir'avndan chiqib dengizga toba yo'naldi. Fir'avn askari ularni quvib jetgach, kishilar qo'rqdilar. Şunun turunda Allah Teala aytadi: "Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Qala kalla inna ma'i inna ma'i rabbi sayahdin." İki turkum bir-birini ko'rgach, Musa qavmi aytdi: "Hozir bizni quvib jetalar" deb. Musa aleyhisselam aytdi: "Yo'q, burshilmag'iz, durustlikda mening Rabbim o bizni to'g'ri yo'lga ko'ndirajak. O bizga to'g'ri yo'lni ko'rsatacak." Ya'ni o Allohning yordamida shiklanmadi. Allohning yordam etishi ham tashlab qoldirishi tugul ekanligini aniq ishongan ko'ra, onun şuşu Allah Teala'ga tavakkal etu kishi niq bo'lgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Makkada o'tirishga qaror qilingach, ol Abu Bakr radhiyallohu anhu bilan hijratga chiqib ketdilar. Ham Savr quvoshinda qochib o'tiralar. Müşrikler onlarni izlab kelgach, Abu Bakr qo'rqa. Ham ol aytdi: "Onlarning birarsi oyoq ostida qarasa, bizni ko'rar edi" deb aytdi. Shunday yaqin bo'lgan ideyalar tutiluvga. Lekin Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdi: "Qayg'irma, bizning Alloh taolo" dedi. Ham Alloh taolo shu turunda Kur'an'da aytadi Tevbe suresinde: "İlla tansuruhu faqad nasarahu Allahu iz akhrajahu allazina kafaru thaniya isnayn iz huma fil ghar iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم." Agar siz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga yordam bermasangiz, tahqiq Allah ona yordam berdi. Chunki ana mushriklar ikki kishining birisi bo'lgani holda Makkadan chiqardilar. Ya'ni Abu Bakr bilan
qochib chiqdilar ham Savr ismli tog' teshigine kirib yashirindilar. Mushriklar izlab tog' boshina mingach Abu Bakr qo'rqdi. Muhammad sallallohu alayhi vasallam: "Ey Abu Bakr, qayg'urma, Alloh bizning bilan zarar yedirmaz" dedi. Allah Muhammad sallallohu alayhi vasallamga qarar va quvvat indirdi. Yana siz ko'rmagan g'askar bilan uni quvvatladi. Allah mushriklarning so'zlarini tuban qildi. Allah so'zi ise yuqoridir. Allah jinguvchi va hukm etuvchi. Allah Taala turunda yaxshi o'ylov, u so'z bilangina aytib tugil. Balki o Allah'a aniq ishonish, onun sifatlarına ishonu, onun har bir ishin durust deb tonu. Bizga kelgan yaxshilik Allohdan ekanini, kelgan zarar o'zimizning ishondigimizning natijasi ekanini bilu. Allah Taala Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamga murojaat etib 70 Nisa surasining 79-oyatida aytadi: "Ma asabaka min hasanatin famin Allah va ma asabaka min sayyiatin famin nafsik va arsalnaka lin-nasi rasulan va kafa billahi shahida." Senga nindigina yaxshilik erishsa, bil ol Allah Taaladan. Senga nindigina nacharlik erishsa, bil ol sening ishning natijasi bo'lib tura. Biz seni kishilarga ilshi etib jiberdik. Ham Allah Taala şahid bularak jituşu. Müslüman kişi Allah'ını yardımsız kaldırmaya şağına, nıqışana, hatta jirdagi bütün kişini kaldırsa da Allah Taala'nı kaldırmaya ikenine nıqışana. Allah Taala ayta: "Ve enna lemma sami'na al-huda amanna bih ve men yu'min bi rabbih fela yakhafu baksan ve la rahaqa." Jin surasında Allah Taala ayta, jin sözleri jitkirib bizga, biz Allah'ın ayetlerini işitgach ona iman keltirdik. Ham kim Allah'a iman keltirsa, ol zulümlük kılınıdan qo'rqmas. Yani onun amelleri yo'qqa chiqar, izgi amelleri yo'qqa chiqar, gunohlari ortar deb qo'rqmas. Yani kim Allah'a aniq ishonu bilan ishonsa, Allah Taala ona zulümlük kılır, Allah Taala onu yaratmay, Allah Taala ona zarar keltirar deb o'ylamay. Müslüman kishi bilan ona erishgani ol tiyishli bo'lgan. Ham shunga ona erishmaganda da ol Allah Taala tarafidan tiyishli bo'lganidir. Agar sen narsadir tilaysan, lekin o sen borib chiqmaykan, demak bu sening uchun xayrli. Agar sen narsadir tilamaysan, lekin o sening uchun kelar ekan, bu da Allah'dan sınav, onu sabır etip karşı olarak gerek. Sınavlar Allah dereceni arttırır için biriler. Kişinin Allah Teala karşısında derecesi arttırır için sınavlar biriler. Peygamberler en çok sınavgan bendeler bulup sınavlar, hem onların dereceleri şunun bilen Allah Teala karşısında arttı. Hem sınav neticesinde Allah Teala bizden dünyada o günahlarımızın yuva. Şunun için biz sabır etip kabul ettiğe tecrübe sınavlarını. Allah turunda yaxşı o'ylov musulmonga ko'p foydalar keltiradi. Onun yüreğinde Allah'ını yaratı, ona ümit etu, ona tayanı, ona ululov, ona gazabından korku gibi sıfatlarını üstüre, hem öz amellerinin neticesi bulacağına aşana. Allah Teala ayta: "İnnellezîne âmenû ve amilussâlihâti inna lâ nudî'u ecra men ahsana amela." Dürüstlükte iman getirip izgi ameller kılgan bendeler, elbette biz onlarının işlegen işlerinin neticesini yukarı çıkarmayacakız. Yani onların sevapları yoğalmaz. Ahirette onlar tiyişlisini alırlar. Allah'a nıqışalgan kişi öz gailesinde, cemiyetinde merhametlilik bilen, izgilik bilen muamele ete, hatalarını gafu ete, öz hataları gafu etilsin için. Eğer de kişi sana naşarlık getireyken, ona qarata en yaxşı iş, ol ona yaxşılık bilen cevap verir. Onu gafu etu. Bu en zor derece Allah Teala karşısında. Dünyada o belki tübenlik deyip sanaladır. Ahirette hem Allah Teala karşısında ol derece hem senin abruyunna arttırağına. Şunun için gafu etu, o en yaxşı sıfatlarının birisi bulup sanalar.
Әбу Бәкір радиллаһу анһу бай кеше иде, ул күп мохтаҗ кешеләргә ярдәм итә иде. Һәм бер вакыт ифк вакыйгасы була. Гайша ананы зина кылуда гаеплиләр. Һәм шул вакытта озак вакыт Аллаһ Тәгаләдән мәгълүмат килмәгәч, моның турында кешеләр инде начар уйлар, сүзләр тарата башлыйлар. Шулар арасында Әбу Бәкер ярдәм итә торган кешеләр дә күренде. Һәм Әбу Бәкер аларга ярдәм итмәскә вәгъдә итә. Ягъни буларга ярдәм итәдән туктый. Һәм шул мәсьәләгә карата Аллаһ Тәгалә Коръән аятларын индерә. Нур сүрәсендә 22-нче аятында Аллаһ Тәгалә әйтә: ولا يأتل أولو الفضل منك والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. Ey müminler, sizden hiç kim yakın kardeşine, miskinlerge hem Allah rızası için hicret kılganlarga mal bilmeske, yardım etmeske ant etmesin. Belki kimçiliklerin gafu itigiz ve hataların kişirigiz. Allah Teala'nın üzerinizde yarlıkavın Allah sevmişsiniz mi? Allah bilip yarlıkavşı ve bilip merhamet kılışı. Eğer de biz özümüzün günahlı ikazını tanıyız iken, özümüzün günahlarının yarlıkavını tileybiz iken, Allah'dan sırayız iken, biz elbette kişilerine de gafu itebilirge tiyizbiz. Qaysı bir kişiler Allah turunda yaxşı uylauını, anın qoşqanlarını ütemişe, tıyğanan tıyılmışağına, anın yarlıqavın, rahmetin ümit itu deyib uyli. Allah Teala ite Allah turunda وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Siz dünyada bozuk işlerde kişilerden yaşırıp, kaçıp işlediniz. Ama Allah'dan hem özünüzün ağzalarınızdan yaşır almadınız. Hem o ağzalarınızdan kıyamet gününde üstümüzden dururlar ve bizden zararga şehadet verirler deyip uylap karamadınız. Lakin siz kılgan bozuk işlerinizden kübregin Allah Teala bilmidir deyip uyladınız. Allah bizden bozuk işlerimizden kübregin bilmidir diyen zanınız, uyığız bugün sizni halak etti. Bunun için hasretlenişi ve kaygırışı bulup avrildiniz. Ümit itu, gamel kılıp Allah'a şanı bulup duralım. Kim naşarlık kılsa, onların cezasını elbette görecek. Allah Teala ite: "Men ya'mal su'an yujza bihi ve la yecid lehu min dunillahi veliyyen ve la nasira." Birov yavuz işler kılsa, yani Allah'a itaat etmese, şol yavuzlığı bilen ceza kılınır. Allah'tan başka ona yardım etişi veli bulmaz. Allah Teala bu dünyada bizge çok nimetler verdi. Şol nimetlerinin Allah Teala'dan ikenine ışanu, tanu, Allah'a buysunu, o şulayak Allah Teala turunda yaxşı uylauğa kire. Hem bu elbette Müslümanlarga xas bulgan sifat. Allah Teala ite: "Seyekûlu'l-lezîne eşrekû lev şâ'allâhu mâ eşreknâ ve lâ âbâ'unâ ve lâ harramnâ min şey'in kezâlik. Kezâlike kezzebellezîne min qablihim hattâ zâqû ba'senâ kul hel indekum min ilmin fetuhricûhu lenâ. İn tettebi'ûne illa'z-zanne ve in antum illâ tehrusûn." Müşrikler tizden aytırlar: "Eğer Allah Teala bulsaydı, bizden tilegen bulsaydı, bizden müşrik bulmağımızı özümüz de hem ata babalarımız da Allah'a hiç nerseni tindaş kılmagan bulur idik. Hem Allah haram kılmagan nerselerini bizden de haram kılmagan bulur idik" deyip. Sonra müşrikler peygamberlerini yalana tutkan gibi evvelki müşrikler de yalana tuttular. Hatta gazabımızını tattıgan şey. Eyt, sözlerinizde ve kılgan işlerinizde dürüstlerge delilleriniz var mı?
Әгәр булса, безгә чыгарып күрсәтегез. Сез хак булган дәлилләргә иярмисез, фақат суқыр жаныгызга иярәсез. Яна сез һичкем түгел, мәгәр ялганчыларсыз. Аллаһ Тәгалә шулай әйтә: сез дөньяда бозык эшләрне кешеләрдән яшып качып эшләдегез, әмма Аллаһыдан ва үзегезнең агъзаларыгыздан яши алмадыгыз. Һәм ул агъзаларыгыз кыямәт көнендә өстебездән торырлар ва безнең зарарга шаһадат бирерләр дип уйлап карамадыгыз. Ләкин сез кылган бозык эшләрегездән күбрәген Аллаһ Тәгалә белмәйдер дип уйладыгыз. Аллаһ Тәгалә әйтә: без күктән индергән яңгыр суы кеби, ул яңгыр белән кешеләр ва хайваннар ашый торган нәрсәләр аралашып үссәләр, хәтта җир матур чәчәкләр чыгарып зиннәтләнеп китсә, кешеләр хәзер без файдаланабыз дип торганда, үскән нәрсәләрнең һәммәсен һәлак итмәк өчен безнең әмребез көндез яки кич белән килсә, biz аларны киселмеш камыл кеби кылырбыз да, гүя ул исемлекләр кич булмаган кеби булып торырлар. Әнә шулай фикерли белгән кешеләр өчен гыйбрәтле аятларыбызны баян кылабыз. Менә мин эшләдем, хәзер минем булачак дип уйлыйбыз. Ләкин алай түгел. Аллаһ Тәгалә бәрәкәт бирсә генә була ул, Аллаһ Тәгалә ярдәм итсә генә була. Аллаһ Тәгалә ярдәм итмәсә булмый. Аллаһ Тәгалә әйтә: Аллаһка ялганны ифтира кылган кешеләрнең кыямәт көнендә башларына киләчәк эш хакында уйлары ничек икән? Тахкыйк, Аллаһ Тәгалә кешеләр өчен әлбәттә юмартлык иясе, ләкин күбрәк кешеләр аның нигъмәтләренә шөкер итмиләр, һаман азгынлыкталар. Ягъни күп кешеләр аңламый һәм аңларга теләми, Аллаһка шөкер итми. Һәм әлбәттә инде Аллаһ Тәгаләгә ышану бәйле булган безнең тормышыбызда Аллаһка ышану ул безнең гамәлләребезгә бәйле. Әгәр дә кеше Аллаһ Тәгалә биргән нәрсәләргә риза икән, Аллаһ Тәгаләгә тапшыра икән, ул вакытта бу Аллаһка ышануына дәлил булып тора. Һәм бу Аллаһка ышану, Аллаһ турында фикерләү, ул ахир чиктә кешене үзенә файда ки зарар китерә. Кудси хәдистә әйтелә: Аллаһ Тәгалә әйтте: мин бәндә минем турында фикер итүемчә ди. Ничек ул минем турында фикер итә, мин шулай булам ди. Әгәр ул яхшы, Аллаһ Тәгалә гафу итүче, Аллаһ Тәгалә мәрхәмәтле дип уйлый икән, Аллаһ Тәгалә ул кешегә мәрхәмәтле була, гафу итә аны. Әгәр дә ул кеше Аллаһ Тәгалә нигә миңа бу зарарларны китерә, нигә булай була дип Аллаһны сүгә икән, Аллаһ Тәгаләгә зарлана икән, Аллаһ сабыр итми икән, шөкер итми икән, киресенчә Аллаһ Тәгалә аңа арттыра гына. Шуның өчен Аллаһ Тәгалә турында яхшы фикер булса иде бездә, һәм әлбәттә ул ахыр сугышларга кадәр булып, Аллаһ Тәгалә гафу итүче дип уйлап, Аллаһ Тәгалә гафу итүдә ирешүләребезне насыйп итсә иде. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم العلي العظيم السميع الدعاء.